Sanibonani ngiyabingelela Mnguni indoda engazalwanga indoda kwasipha indoda kwasekhona isehlula amanye amadoda ngiyabingelela kakhulu bakwethu nala ngisangibuye ngizokhuluma nganaso isigubhu sami somndawe lesi sigubhu somndawe isona engisakhela abantu impilo yami yonke nempilo nje yokusebenza kwami uma umuntu enezinto seyixakile sezonakele phakathi kwekhaya naphakathi kwempilo yakhe naphakathi komndeni ngithanda ukuthi enzelwe lesi isigubhu somndawo okuyisona sona esizohlukanisa impilo yakhe ngoba umndawo akusilona idlozi lethu thina njengamaZulu futhi umndawo akulona idlozi eligcwele wonke umhlaba ngiyangididele ngibona abantu bethu banamandawo abanye babhizi bayawuthwasa umndawo babenza konke ngisho ngithi abanalo ulwazi oluthinta umndawo ulwazi oluthi uma ukhona umuntu ekhaya owake waxabana nabantu abamandawe phambilini kokhokho noma komkhulu ngisho namanje muwaxabana nomuntu oyindawo ufake inkinga ekhaya ngoba laba bantu bayesinye isizwe banendawo la bahlala khona okukhunywa khona isindawe nokuphekwa ukudla kuphekwa isindawe so uma uzothi unendawo kufanele silibhekele le ndawo la ukuthi la ngena kanjani ngoba laba bantu banemfihlo enkulu abakwazi kuyenza ukuthi uma uhlala nabo nizwana nabo kodwa ekhaya kubo bayazi kahle ukuthi awukwazi bezindlela ukuthi igazi lakhe noma aganwe umuntu wangapha okuzothi uma lo esefa same time uvela ngene kulo akhulume kulo athi mina ngumndawo mina ekhaya sendaweni ethile ngihambisela indawo ethile kuhanje kuze kufikwe lapho abonga qeda thinya bese ebuya ke manje esezonikeza lo akade ngene kuyinhlanhla ngoba umenzela into enhle ngomabisa kwathi bakubo kuvuleka izinto nje kuthusa abantu banenhlanhla unomndawo unenhlanhla uthwele kanti hayi ngoba ethwele wasiza umuntu owumndawo ingakho ubona abantu besindawo kuthiwa banombala obomvu nombala omhlophe kwenzelani na ingoba umndawo uza negazi aphinde eze ngenhlanhla uza kanjani negazi umndawo uma nexabanile lahlukumezana ubhubhisa yonke into yakho aze angene ngisho nasenganeni zakho zithwase zonke ngoba ulwa nokuthi la ekhaya akube khona inhlupheko ubani wathwasa ubani nesigodlo baxabane bodwa ubani uyangivala ngabe mina ngiyalapha umfowethu uyangivala umdadu uyangivala sebebekile lapha imithi yabo bayishiya bahambe odayisa abanye bayasebenza bafaka ubuhlalo ezandleni ulapha kamlungu uyasebenza ngoba umndawo wawufuna yothwasa unyaka wonke emva kwalokho kuphela imali bese kuthiwa akahambe usebenza lesi sikhwama esilanda sasebenza umndawo uyalwa manje uma kuthiwa umuntu nomndawo siyesibheka ukuthi ungene kanjani lo mndawo ukuze kulungiseke lapho wawungene ngempi ayilungiswe lento uvalwe leyampi yabo ithethe liphele ukuze ukhulule izingane ngoba wonke umuntu anginamandla wonke umuntu uzubone ngisho namanje izingane zethu sezihambena ngisho ekuphuzeni zincane mawulandela yini ziphuza zinamandla zinabantu abadala bakhetha ukuthi izingane ayiphuze ziphelwe isikole ziphelwe ikusasa abanye baphela nje nawumendo anangagana umuntu ifike lento yomndawo ukuthi akaphuze indoda ithi ngawuthala umuntu ophuzayo akahambe ukuthi uyona umndawo so mina ngalesigubhu sami ngikwazi ukusiqondisa uphume kubini umndawo ungene enhlanhleni mawuthi inhlanhla akulungi khona umuntu othi azilungi into zakhe usehamba ezama kumnyama uhamba abantu uhamba izinyanga kanti umndawo kumqoqobele kumbambe lokuthe omunye umuntu othi uyagula akasindi uba nomndawo manje lesigubhu sami sikwazi ukwenza ukuthi uvele ukuthi lo mndawo owani lo mndawo wenhlanhla owenhlupheko mawundawo wenhlupheko siyawushiya lesigubhu siwenze ube ngowenhlanhla ngoba into lesigubhu ukuthi wena uphume osizini uphume enhluphekweni uphume ekwesweleni uphele ekukhaleni ukuthi uyashodelwa uneyinkinga lesi sigubhu senza lokho so ke akuzona lezi igubhu zodumo lezi enilandelayo kuthiwa igubhu isigubhu lesi esizosiza impilo yakho hayi sobulala abantu
hayi omunye umuntu velathi lesikhupha sinabo ubungozi ngeke into ka-5,000 uthini ubungozi abukho ubungozi la ubungozi busentweni enomthetho ukuthi lento le buyiphatha kanje buyakheka ke lapho ubungozi kodwa lapha nje cha uyasithatha isigubhu sakho sizakala ngabe usebenza umsebenzi ophansi abantu usebenza ukutshela abantu usebenzaphi usebenza ukwenzani lesigubhu sizokuphakamisa sikubeke phezulu ngiyacela ukusho ukuthi ke mhla ka-1 December no-2 no-3 ngizobe ngiseGoli Orlando bonke abantu abaseGoli abeze ngiyaphinda ngiyasho ngithi abasuka overseas bazokwehla o-R Tambo eGoli behambe beyeSoweto 10 11 12 wonke umuntu ose-KZN noma kusemtuba kuphi la ufuna ukuthi siza Eastern Cape kuphi nje bayazazi abantu baningi vele abantu sebebhalisile nawe ongakabhalisi iza ukwazi ukuthola usizo uncedakala ngoba ngenze kuhlala ungabhalisi nje kanti suluzwe inhlanhla yakho yokugcina abeze ngomhla ka-9 10 11 9 10 11 12 ngizobe ngiseThekwini ngisebenzela khona okungikusho ukuthi bonke abantu abafike bebhalise abazosuka overseas ngiyaphinda bazokwehla ke eKing Shaka bona bekwazi ukuthatha imoto zibalethela beze specially ungayisoli ngokuluza leli thuba eliyinqayizivele vele lokuthi uthole na ukushintsha impilo yakho nokushintsha isimo sakho ungahlezi uboleka ngoba ukhona umuntu othola ukuthi ebank abasamningisha imali nabantu bendawo abasamsiza ngoba bayazi ukuthi mabemboleka ngeke akayikhiphe so kubaleke na ukuthi igama lakho uligeze ukuthi wenze izinto nathi special sikhona uyabhalisa 5,000 rand uyakwazi ukuthola uncedo usizakala ube indoda ngokuphelele nawe umuntu noma ube intokazi ube indlovukazi ngokuphelele izinamba lezi ke engicela nifonele kuzo ma nifuna ukubhalisa uNkulunkulu anenzele umusa siyabonga.